Di pusu-pusu kon sada suara nama dok nahu hahulongi ho. Hasilnya paling jodoh asa boy utata pohimi lapot jalanane hudal miturumi lasusi ponokuma nahu hahulongi ho. Dok matua naulu horia Dok matua holong roham dia Dok mahatop hatop dok matua asa tibu auro mangalapo. Hasilnya paling jodoh asa boy hutata boy ini lambok jalanane hugal miturumi langsung si ponokuma nahu hahulongi ho. Dok matua